Part 10 a kalau lom le veka cheu. Part 9 a juan jun ning hnuah thla aron dele anga tiang chain. Thla choron dele tangeya. Ma siala full moon chialo. In be na lo turero ain tham tran me kani. Ain tran to zok tila dik zok ma. Expert tren khat a thleng ma saho pon lo lang tran. Chumi jinga chon jing tena master porn tel ve nge ni. Chennan pon ama bak a ko don le ti hai big lo. Hui bonen a chuak ve vata. Divine hen chan ngei tum ho pon lo thlen bel treu to. Aura lo chuan lam chuan pan supa. An thanem kher mai. Ma se heng ho yam hroi tu a chek nok ho le kan lani. An jon ju pon aura lo chuan a mun an library chu spell hian lo tuam chuak veka. Divine hen lak an du ni chuan an paltlang phot angai don ti chiang mai. Chuta ama lo sutlang tum tu dragon rider pakhat ma tak a dragon turu zet chuati chuak maka. An chuan ju hi alo ne big haulo. Cultivation level niam le tuk tan phei chuan a dragon chu dan ngai na om lo. An chuan ju pon an sipai te chural matonga om tura ti vatin. He kula lo lut he chuin tan be mi ni lo alo ti. An sipai te po in sem dar ngal zungin. An lal ram ro hluron chu pui tu ram dang ho chu dim vakan tum lo. Chuta chui chuan in ding tura ron ti fiak thatin. An lo nai ta mo tia kap turin thu chu peta mia mai. Thalmu tam tak ru ang mai lo sur chuan an tuman thel lo chiang hle a. An tlungal zoi mai. Then khat klema skill nei thafal te ero an lahim thei zel. Ma sian ni pon him rei big chuang lo. An magic arrow chuan aron thil ngal chata. Kulpaltlang thei tu ma an lom lo. Chui pon an sipai te fui pain mel ma ho chuna takin abaw let saka. Kan sipai te that tu piang chuin thi ve ngal vekang aron ti mak. Ma se John step pathum khalo lang ve chiain. Chuti mo I trong huai ve hle maya. Meshing huai nung lutukin. Divine artifact ka it e ten lo ti ve lamo aron ti let saka. Athu sei du dana tang chona chapo ru na cho mu tlang thei. Heng ang mishing tak chuni ve don ni mo. Chu pon an ni chu lo la chiang na samai. Midang te pon Western expert ho an lo tel ve chu mak an lo ti zok hle. Achan pon tan chon cultivation level sang lutuk an ni tlata. Chu tiang divine artifact pakhat lek chon mamo an rin lo wang ani. Ma se he divine artifact hi apoimo hle ani nge yang. Chuta Camilla chuan nang ni Eastern cultivator ho chuin cultivation a che om hle maya. Divine artifact chu ve ten lo tum le ngal. Cultivator lak lo zet in ni aron ti khum piap mai. An John spawn an ni so tha vector. Divine artifact nei tu kan ni lai mutla kan ni lo aron ti ve sak. Camilla pon spellbook churan phor vatin. Phek pakhat lightning pe siron thur chuak nala. Wana chon lightning chaklu tuk polo in siam ve ngal. Leilama omte churon deng ngal popa. An mang ang takher mai. Chennan pon rala tanga lo en ve rengin. Level 5 aya sang thiawan ni mo. Azanin zet zong. Character bon tak kan la mu bel zel do na ang khop mai alo ti sap. Chu pon top tura lo ti tuarin. An hlau ei lo thu le. An ron chet danang chia. An rama chet an lak ve tur thui na lo vau let saka. Ma sia ni vau na mai chuan an nui lo ti zalekin. Camilla bok chuan a spellbook atang chuan phek pakhat ala chuak le zewa. Chu starfall ani. Chu po chu starfall chuan ron panding ta chata. A chi ai ta kher mai. Ma se chennan rang lu tuka ron dok chuak zokin. A dragon ket char hen mangina lo beng per lopa. Chu starfall in adin na in chu dar ne rim tak hi ni. Chu pon chennan ron pan vatin. An Jones te chumi thalo takan ni thu le. Chenji po man an tum thu te ron shil zunga. Chu chon chennan ati sajak mai. Hui bo po ala chuak ve vata. Chu Johnson alo mu chuan alo ei lo hle. Level 4 lekin. Divine weapon ane mo. Aron ti thum dum. Chuta chuan ju po lo win roll vatin. Cultivator level sang lutuk mi pathumin. Junior pakhat lek be ron an tumamo. Baidan ko hu himiza puyom takin ni. Aron ti ve sak.
John Stepon an lam chun ron pan ve ngal chat chen nan pon level 6 expert triau anin beidon ti a hailo tlema om hlat deuh an ngai thu te poron soi ve vata an tol hnung ve ngal John Stepon juan chu an ron nai to hle level 6 pakhat lek chu po putar thilek lek to hian divine artifact ven hi matumamo dong chu kho ho hin lo ro pui bi hle mai aron tilet siamai ma se juan chu putara thian te pon lo lang ve ngal tuna lo lang ma sa jok hi all monster li level 6 expert thoni John ju nen hian thian thatak ni bokin all monster ju i lo la damani mo aron ti suka John ju pon damang chule nang poila dam sen lelalom alo ti ve khau mai ti chuan an thian sabeng pakhat polo lang ve le ngal angai te bokin in lo in hial le zot zot to ni mo all monster trong thei takin ni aron ti zuwa azwa ani po hi all monster jaw level 6 expert tho ani ve bokani khai level 6 expert pathum lai kan mu bel le ta tarhlom viau to ma sen cultivation ero apui don ti a hriat mai ti chuan level 6 expert thiau mi paruk te chuan in ma chon ta thapa anin fight chu apui lo theilo John ju le John te chuan chet lama save vein anin charge puak ngal popa all monster jaw pon a heart devouring wheel lo phor vatin lian taka siam hnuah Camilla lama chona thlo phei ta fuwa mai Camilla pon spell book kharon keu zung zungin phek pakhat elemental storm ti chu thur chuak nala all monster jaw heart devouring wheel chu lo dang ve vat ma se wheel blade more zum le hriam tak tak ho chu jaw pon a release thuta chung chuan an mazon chu tai pop popin a heart devouring wheel chuan Camilla elemental storm churon kat tamok mai heti la hian amethyst pon spell chaklutuk hieron mang vata sign lian taka chang chuan me al hlomi tam tak all monster li lama aron sur tir chau mai all monster li pon barbaric technique lo ti ve sapin mechanical seal aron ti chuak vata me al hlom ho chu lo dang hne tak zet chuta in teleport zung zungin amethyst hnunga tak asil chuarem khom le zung zunga seal atanga energy chaklutuk ati chu chuana ka pop amethyst pon spell dang him hang vatin alo dang ve the Jones pon a war god power lo mang ve chein a sorta chuan energy chaklutuk hi da khom vaka ain ring to hle John ju pon bomb pakhat hilo ti chuak vatin ta chuan lightning dragon bon lutuk aron chuak John pon namang thengin aron sat popa John ju dragon nen ani nor ngek thok le khata dar popin an leng phei ve ve ti chuan a tho khatna chun zori phota apui ngal mi a khop mai kha po kharon bial ve chia chu chuan divine hand divine artifact ni bok churon kai har ve chiani chu thila tanga eng ron chuak pon zau takin kongkhar aron hong rupa ta tang chuan chu divine hand power churin kap chhole tarup mai he series a hian dragon le divine kai hnon thil te hian hun hian changro pui the hle a chan po chung divine artifact te chuan power chaklutuk an ken tel thin wangani ti chuan chu divine artifact chan ngei tum te chuan eng lo chhona lampang chuan pan ta sup supa an John Stepon bang big lo ma se all monster te chuan an ni chuan lo dang ve vata soilo ka tumpon hemi te technique hi soilo thei ka ni lo ho te ma ni se bon ka ti ve emani ti chuan John Stepon loin ve nan barrier an lo siam ve vata amethyst le Camilla te chuan an John jun te thian pathum chun ngai ne phle an barrier siam pon ton tlang zo reng an ring lo ma se an jinga kumbi tamber le ho tu chan chang ber John chuan an John ju te thian pathum chu ngai ne phau lo achan po theina sang tak an nei tia hriat khiau wangani an John ju pon John sa theina san chia alo hai bik lo ma sen mani thunun tu tuem om hian a hretlata hriat po hre sual lo a dragon kunlun devil clan ami kharun ti chuak vata John pon chu devil dragon chu lo hre chiang na samai silini om char char ni lo mi mihring te khovel lo to le tur hen phalnai nei lo aron ti ngal
chu devil dragon pon a orap omzet chuan surun pia phalna hmulo mai la karon chhuah theilo ringami ini na dik tak ka pholan hma nge hian thlok bo vatro chuan ka ngai dam theima na cheron ti vele alan dan chuan he devil dragon hian an Jones te pathum ni na dik tak a hria ni om takani ma se chu chuan Jones ati zam che ei lo a barrier chopin alo ti dar veka divine hen lo chhuna puk lam chun pan le ngal chennan pan lo en ve rengin character bon lutuk dang le mo zanin chu gods le demon tein be na zan an niringot aron ti an Jones te chu juan ju te pon zui turin thu thluk nan siam wata ma se juan ju ero alakal ve mai lo achan po chu divine hen an chan thei danom chun chu chennan chawani ti a hriat wangani an ni ero in tlan bo sanalo tumme ka chu rem ti haulo a cultivation up nana power a pethen le saka chu chuan nekin loka chennan chu peak level 4 a kai tir don ani ti hian peak level to ta expert awm ti kan thachia awm zia chu chennan hian level 4 expert non step khat chia amamo to ti na ni an juan ju pon he tiang divine artifact chuan veng tu nei thin chu divine artifact mang ve ka kan hun angai ani aron ti chu chennan hian a kol ti po rakhiawa chu thil chu hui bo nge kha ni chennan ti lo tu main perfect tukin hui bo an lamang thiam lo chu wangin chu divine hen silna phel the chu chennan bak tu manum lo ani pon puk lam chu pan themin hei hi thangkam bokani lo mo ati sapa azuang lut ve ngal an juan ju po lo nui ve sukin aron zuang thave mak chennan chu puga thleng thla chu makati hle achan ju dong chu lal ram hnuah man lai lal ram hi lo ve reng wangani ta chuan puka lo lut masa eminent monk shaolin lampa le heavenly devil king heavenly sector chun lo in be chiam mai shaolin lampa chu level 6 ani bok nen atang thei hle heti lai hian Jones te pathum ba ka cultivator level sang thiau te pon lo lut ve chia John ju chuan chennan poron hui lau mai dik tak chuan chennan hian in rol ve tum lo ma se John ju hian a theina hrichiang hle a chu tiang me chennan kaltir atum haulo chuta Jones te pathum nen anin machon thapa midang te ero anin saseng ta dial mai achan pon aya level sang thiau te chon hne don lo tian hriat ba ka chu hmuna om ve reng chu hlaom ti an hriat wangani a hriat pon hre sual lo khop mai thi hlau lo fa tan chau chon chu hmuna om reng chuangam om lo ani enge lo thleng zelang ti la hriat ani si lo ma se mi then khat po chuak ve lo an lo om nual mai chuta divine hen omna barrier churon hing deuh dota an John stepon an pan mek tia an John ju pon sil lo zam hnan makin an zui ve ngal chu divine hen chulak tir pon tum lo hle chuta kemela chuan a spell book atang chuan phek khat elemental storm bok kharon phor maka amethyst nen chu barrier chu sutlang ngei tuminan be ma se chu barrier chu khiringota an sutlang thei mai bik lo chuta John chuan chet ron la ve ngal vatin a sword of eternity chon chu get churon vai popa atlang chiang ta kher mai ma se chu divine hen chuan tuam tu alo la nei cheu John stero chuan threwe heklo han lak ngot an tum chun thei haulo an John ju lo nui sukin kalo rin danang velani so divine artifact son veng tu nei aron ti sap chennan lowin saseng le tum chu man loka I hui bo khamangro aron ti suk mai chennan in hial atum uk chun lo thunun maka putar ndo thena tla cham nutuk ti chok ma se in thunun thei bik lo chuta John ju thian te pon an energy chu chennan an pe veka hui bo mang turin an control bokani chennan po aude uwakin thok le khata hui bo chu thla ta pop mai ma se chu divine hen tuam tu chula sutlang thei lok lo on John spon aron vai saka John ju te pon thei top an lo chua ti chuana topa chu divine hen tuam tu chuan suit ve thei ta hram
lak mai thei anita ma se ta tang chuan a hlim thla hi ron chuak thuta an lawin saseng vat in saseng man velo te ero an ral ngal veka chu thil chu a hlaumin a powerful rem hle anei tu nian tum vio polo om lo hran ta mi alo chu divine hand chuan veng tu lo la nei chawin Part-9 a lo lang zuai to demon chak tak crimson hair corpse level 6 lai chu ron lang pakhat mai ni lo an la tam phian le ngal an mazona lo om to pha chun be ngal chata an chakti po hai rual ni lo ma se chuan pakhat aron deng popa Camilla pon spell book atang chuan phek khat stardust phek churon mangvat amethyst pon a spell chaklu tu hiron mangve ngal zata John spon a sword bonjet churon thlo phei ve ngal ti chuan crimson corpse pakhat chun da tha thei hram adang la ma se John chuan divine hand lak tumina panvat John ju pon ron zui ngal zatin a heavenly dragon a tir phei vata John spolawin dang man hram pakharin divine hand lak tum ma se pakhat pon lak tir tum bik haulo an technique bon lutuk chuan an in nor ve an pia loka crimson corpse pakhat pon lo beiron meka an ne lo mai ni lo an thi pha nuala chennan lawin saseng tu poron muchatin aron zuan che chumi pakhat thian aron rek chata chupa cho bon mel hle ani chu duan mu ni chena kunlun heavenly demon dragon manga thuron sei tu pa kha lo ni chennan pon ni chena ka offer kha sopa o so lo ni mo level 6 expert ani le ngal lo en ringot to tiang tina in saseng le vata chupu ka tanga chuak ta te po khan thil thleng chun lo ngai chang ve renga chennan an lo mu chuan zui pondu ma se an expert te chuan an rem ti ri lo achan po chennan a ai poimo divine artifact chu omri tlatani chuta mak takin chu divine artifact chu ron chuak ve thuta chennan ron nai hle ani pon chu hun tha chu lo chu ve vatin alo man maka expert tam tak le mi zong oron divine hand chu kuta a om ta wa mai alo mutu te pon lak sakan lo tum ngal ma se divine hand divine artifact chuan chennan lo veng him tlatin chupa chu tham ral chiang hle chennan po lo nui sukin tunge lak sak min tum le dang nangami nangma zo kami tinatin kual seka an chengam der lo ma se crimson corpse pakhat hi lo chuak ve thutin divine hand kol tu chennan churon bitum ngal chata ani po chak tokin tlan cheve ngal ma se ron nai chak na samai chuta chu divine hand mangina lo ka popa a thi chiang rem hle John ju te po crimson corpse tang te chuan an ron chennan an divine hand alo keng tia mu chuan a hlim hle a ma se John spon alo mu mai big lo chennan chu ron be ngal John ju pon ron pui ve ngal vata anin nuaina rem kher mai John mu po lawin rol ve ngal chatin John spotol dor the ma se naw te pani chennan man tura ti chu all monster te khan an lo dang ve chata chennan ponin saseng na hun chu nei ma se crimson corpse pakhat bok chuan ron pan a god illusion step mangin vung phei thut ma se chu thil chuan aron ham popa chu divine hand kol lo ni chon chu thil chuan aron target don lo ti chennan pon a hre thei ti chuan a pai vata chu crimson corpse pon la ka tum ve ngal chu John spon lo la ka tum ve le zela alo dang ve chat chennan pon ban tai thi ve zawin athi sen mang chon hui bo ero asiam le maka chu hui bo power nei tu gods bon tak po ve khatnan an ron lang John stepani pon divine hand an lo lain chu meka tu man ka tani an lati thei bi khaulo chennan pon hui bo lo kwai kul ve popin ka thalmu nge rangjok nang ni kan en molang aron ti ve saka athla tapop mai chu crimson corpse suaral ngal veka John spo ero chuan ka puak pop chennan pon divine hand chu lo ban le chata akuta chuan om le ta then mai
nui sukin lungte pakhatin sawa pahnih mo ati sap ma serin lo thil a thleng le tlat nge turan ngai Jones tu lo la thi hau lo ka limit thleng turin min nor lui ngama mo ron ti vakin abul hnai energy tam takte choron hip khom vaka aura chaklu tuk poron ti chuak ngal chu aturu rem hle all monster te pon Johnson ni na diktak pon lo mulok thei war mai chu tan rin ang ngein John si cultivator naran alo ni hau lo four wing angel sa po level 6 lai alo ni reng mai tuna character kan mu china John si chakber tia soi thei hialani ma semo aya chaksok angel le demon king te me upanan hlauron mi pakhat aron chuak don chawni chuan Johnson autte pani Camilla le amethyst te po angels ve thawan ni ti chiang tamai ti chuan Johnson true form an mu zet song ro pui hian ti rem hle a true form mang tur khopa siam thei tu chen nan pon ngai ne bi khaulo an duan mu heavenly demon sek pon angel mo eng wanga in rem om hle lawa mi hring te khovel ron pan ngei ni dan dik taka chon in ram ri hin ron pel thui to ma mani aron ti sak an John sero lo nui sukin ani nang ve mai hian ka chunga dan le ki tum ti nami aron ti let ve saka boruak chu ma zong ai na tang ta at mai chuta character bon lutuk pakhat aron lang le nola chupa chuwang ji violet sky temple ancient holy land anti bok lam mi ani wangji chuan angels crimson corps le sek dang temo keipon ka mucha khop mai kan continue na dan kengko tu te chu millennia kalta khan an mang vek to ma se ka thok ve trek chung chuan eastern lam hian nang ni foreigner ho chunga dan kan lek thei ti thei hil house aron ti ve mi amai a soi dan kal manga wangji hi eastern ho dan kengko tu la dam om chun ani ti hriat thei all monster ju tenen po thian hluyan ni ani pon so putar so kumza somli lai ka muto lo nun hluyang ai om thin hle maya aron ti ve sap chuta eastern divine dragon aron lang ve hlol mai chu dragon po bon rem hle alo lan na chan po four wing angels Jones nen hian mel makum hlun an ni wanga ni chu eastern divine dragon bon jet po tu dang mani lo pi pilong lek alo ni chennan pon ngarul ya tomi engei lo lan ve ngota lo ti vat pi pilong pon alo so sawa soida thani phot chuan ithi soi engim ka zom vekang aron ti ve ngal kum sing khat liam ta dai khan pi pilong le an Jones se hi mel ma an lo ni reng to chuti lai chuan Jones le master chuan pi pilong ta na mi poimo tak pakhat an lo ti hlum sak to nge ni chu wangin pi pilong ala thin rim hle he thili pakhat jok kan na dam chung chuan re don haulo aron ti le sak pi pilong ril runat zia amu chuan chennan pon pui chu lo remti ma se khoi lam ve in chetan lak ma chuan ora pom zet hiron chuak thut chu o chuan underground tu ma ompa o kha lo ni Jones le midang te pon aura chaklutuk lo chuak turin tham chun lo feel thei ma se chu pa chu engang pon lo chak ma sen hlau bik ei lo anaw te pani chu Jones chuan chul top khok lowa chuan in true form in mang turani lo he thil po hi kan ching fel vat turani aron ti chuta amethyst chuan eng chak tak aron ti chuak vaka chu duan mu pon alo dang per lop mai Jones te wangji te pon in beitran wangji technique chu haute alang ma se den lutuk si hiani pen tui chu Jones pon alo bum zunga akai teu thei kher mai ma se thok le khata in her thutin chung ho chu vai dar popa wangji pon scroll technique mangin ron tuam ve ngal chat chu munata thlo chu ngala tum chu avatar lian lutuk panin an ron dang bet chata wangji pon sil ve mak all monster ju pon a wandering dragon ron summon vatin all monster linen kemilan beiron ani pon tun trum chu dan bu book of unification loss churon keu ve vatin elemental storm phek thum lai churon mangle vata
all monster jaw pon a heart devouring wheel churon mang ve le ngal amethyst pon a elemental magic staff churon mang makin all monster li te nen an vai chuan an in nor ta pop mai on John sporon tal chuak ve thuta wang jiron vai pop duan mu pon dragon paniron samon vatin on John suan be chu hun tha chu pi pilong pon mai alo tum bik lo chenna na hne na ka pop turina ti maka ani pon hui bo chuan a essence plata he hle ti a hre thei ma se pi pilong laka alawin tiam na chu hlen lo atum bik lo ti chuan an in ring to hle a pi pilong pon a essence blood alo sem ve vat chennan pon essence blood te chu som khom vakin hui bo thalmu siam nan amang le maka John salama akwai kul ta tia mai ani pon alo mu chiang hle nang le bok mo ti vakin an duan mo dragon ho chubung soma a chua maka an duan mu pon pathum dang ron tir bel vele ngal chung ho po ol sam te na vai bung le veka chenna na lam churon pan ani point jing to tak hiani ma sian in kara atak lightning chaklu tuk hiron chuak le tlat mai chu divine lightning heavenly punishment tiani heaven chon tu tenge ron punish san tum ti pon thre thei chu mi te chu chen nan le pi pilong ten ni achan chu ani sense blood a in fina wang le pathian teral thuam hui bo chakna chuan an khovela mi powerful bear ani tir wang ani chu heaven dan kal tlat ni bokin mi pakhatin power nei tur chin limit an bi thlia chu chen nan hian a pel trepa chu wangin ron shem an tumani ma se chen nan chuan power bi thlia chin ka pel trep ringot ani chuan hlau tur om lo aron ti saka a tha to pa na chuan a thal chu kuai kul le ta pop mai ma se la tha du mai lo a chan chu energy tam thiang ber hui bo thalmu a chuan som khom a du wangani karlfa adu ange chakina som khom thei poka a moi rem hle an John spon aron nai to hle a angel le bishingin ma chon zet chong a pui hi ni top mai chuta chennan chuan a thla popa an John slowin dang ma se thalmu chuan a sot tlang jok khobina verta sia mai a thla chu dar suawin a ban po bung mok the ma se la thilo chu chuan ti thin rim hle in chennan churon pan le ngata ani pon divine hand akol kharon mang makin an John sin alo bum jam chu pi pilong pon aron herlet maka chennan pon divine hand dang chu lo ti chuak le vatin kut pha lian le chak lutuk pani chuan John sunron pan ani pon lo dang ve vatin ala him thei fo chuta e sense blood ain drain vekto tiaron nui vakin chenna noron panding le chata ani pon alo ni mo ala top reng lo alo ti let sak chu vele hui bo thalmu kharon let thutin an John churon kap tlang ta soka ma se thi to nge tura kan ngai line John chula thilo cheu angel sak tak chu ni lo se thi to nge yang chuta thin rim hle in amethyst te chun true form mang vata chennan te chu noi bo vek turin ron ti tuar mai anni pon chet lak an tum ve chiatia lei hnuah olo chuak bok khalawin rol le chat o chuan pathian te le demon khoi jok hinge kong dik van ram le mihring te kong po khonge dik jok chuni aron ti aura sen chaklu tuk po lawin kap chho vaka tor har sa khopin chu aura pressure chuan na hle ni lei hnuah tang pon do san lian tak serle sang thil ni om tak poron chuak crimson cop stepon chu pa chu chibai an lo buk veka achan po chu pa chun master ani wangani chu pa chi pa blade in vitphun kan ti po do kilek alo ni ti chuan he pa hi angels le demon king te hlau kan ti pa khani ama chu eternal body level 7 lai alo ni rup mai a mingro kan la hrelo cheu ama chuan gods le demon power a om ve a chak don ti hai rual ani lo chuta zoi sapin
crimson cop sau chu trust ati khum saka an kangral ngal vek John stelam churon mel le sakin angel ho hian ka cultivation khovel an lo lut ngamamo atile maka alom vaklo ngoi rengina demon power chaklu tuk chuan Jones arong kap le popa ani pana thlai na lo dang thei hram ma se karlova arong kap tlang zoka a force supui rem tak hini chuta ala du tok mailo thil pani chinfel tur kala nei thi indu lo ni chuan ka kop sa in tang theidon bokani aron ti amethyst panan chan chiat zia a hailo a true form aron mang maka a mingdik tak po ketila four wing angels ve tho alo ni reng mai a judgment of heavenly thunder aron man chunjom le saka kemila po amy four wing angels ve tho ni bokin adan bu poron lek ve vat ani pona light of war purification aron man chunjom ve ngal zata an power po combine makin an pani power combine cho pui rem kher mai chuta chu eternal pa lama an thlo pheile ngal popa aniero lo nui du lekin alawin do top rin lo dawin emi te power chuan le hiawa deng ta bur mai chu chuan makpoti tirhlom hle a chu eternal pa pon aron mel rum ngang to hle an hne don lo ti pon hailo thlo bo sanan tum cho do kil khable lian turu zata ron siam vatin chu ble chuan amy te churon kok ta wa mai amy pon stardust barrier alo siam ve vata chu barrier chu sut tlang mai har don ti po hriat the ma se chu eternal pa blade laga chuan ala khau tok lo an blade chuan barrier tlang zok khobin an pani chuan oron vai popa a force po ana le rem hle ketila te pon ral ngal veka an divine weapon chu chu mu tur a om to an John sa angel heart poron tlave chia pi pilong chuan pan vatin a chan ve a kei phel ngal phok a bang chu chen nan lama aron the phei ve ngal vata chu angel heart chuan an essence blood mai ni lo an power chu le tin ate chak thei ni amba kan cultivation up nan a tangkai hle bok chen na ne ro chu lo wak deuh tuara ka du lo mai alo ti dei John ju pon ui mel takin alo en tlok pi pilong ve thung chuan ka sem ve chia iwati ui om ve tia dol maka tum chu kha eternal pa bok khan che theilo win ron siam maka ma se nem le sang chia khan ron boi ve thut amai ro chu boi ro a boi rei te chiam lo pi pilong churon en wangin nang hi golden purple divine dragon khai lo ni mo athra kanunang cheron ti kum tam tak hnuah lo har thema se ma chu ma dik tak ani lo thuron soile bokin divine kong nge demonic kong akhoi jok hinge ka thlanang le aron ti sap an John ju te pon kum sing khat malam pang gods le demon chak tak legendary master jinga mi ani ti an lo hre the chu me te taksa chu boral to ma sen tharawe ro ala boral lo kum sing khat malam pang jong khan gods le demon te tharaw chu mun pakhata alo infuse dei to ti pon hre the chuta eternal pa churon boi le thuta divine nge demonic kong ala thlan fel lo wangani akhoi zo nge thlan tur ti le tungi ani chia tia ma le ma in zot waka atopa chu kong pani te chu kong khata siam tumin thu thluk na siam maka kong khata siam thelo ni panama chapati boral mak atumani ma se demonic kong jok chu chak bi khle a athunun theita der lo ama churon thunun le tlatin karlova ama chuan demonic pet chawom to chuta muang ban charin tuna tang chuan ke hi damo kani aron ti saka eternal body level 7 tho alani ron nui le sukin amazon churon deng ngal popa John ju te panga pon lodan an tum ve ngal ma sen panga me ponan dang hne haulo chutakara damo power chu chak tula ama atanga awra ron chuak po turu hem tak hin ringot pi pilong pon chennan an judgment lightning kharon chuak le ni han ti to vatte min deng him nge yang cheo alo ti chul to
chen na ne ro chon pai leng lo pin kalte lem chan kwal vel kha ngai lo alo ti sak mak mai judgment lightning pon damo aron deng popa ma se lo control le thei tlat chuan chu te lama zok aron deng phei pop popa a power chuan mihring te khovela power limit an siam chu pel chiang hle ni ma se chen na no om zon chu ron eng chuak waka a biruk nu chuan divine hand kha ma in lo chuak lol mai damo pon alo mungal chu divine hand alak hnuah an ni chu tha vek tur thur on soi ve saka a zui ngal chen na na tang bok chuan divine artifact tam tak alo kol to ho ba ka ama life energy le dead energy om te pon lo chuak veka ama tang alo chuak an ni ti midang nan thelo chu lom tak zet chu tiang divine artifact tam tak lo chuak tu jon ju te pon pakhat talla kan tum ru hle an zui ve vata boruka chuan an in khak trek ta chok mai chen nan pon van lam chu thlir wangin pi pilongan atrape moti lai chuan ron nui chuak hoka abo to ka taksalua tu zong an bo vek to thlamuang takin kanun ka mang thei to ti na hlim tak zet pi pilongero atum muk reilo te hnuah po boruak are ta duaka damo te kha engtin ngenom tak zel ti po hriat ani lo ma se tu man an hnerin om lo chen nan thlamuang taka om lai chu longu pon aron pan vata mi zong an kal hnu pon nang ma in ilo nui vel mai themo aron ti sap chen nan chuan tun anga thlamuang taka ka om lo na chin po khreto lo a ha dam thlak e mani alo ti ve vat longu pon lungaya indom kunring chu tha ati to lo thu alo hril ve sapa chen nan pon ilungai to mi lo mi aron ti vat min ngai to su ka in thir le na tur thilengma ka ti lawang ti ka tiama che alo ti ve sanga anin po le zwal ta sau mai chuta chen nan bok chuan ho tawng miang aron ti sap langu pon hlim takin lo ban ma se jiang tian lo lang thutin chen nan ron chuna tum chu lo in do maka fei chuan aron chun tlang ta zok mai chu chuan chen nan a thong hle a mule malpo nei thei to meulo chu ta kara jiang tian la chuan aril run na tur thu hi ron cha chho khum ol lo chen nan a mei chia zokin a veng him chiamo milak tlak lo tak zongi lo ni aron ti khum piap mai a thu soi chu chen nan chuan hriang pon om lo nun na nei to lo longu le dreng chu en tlok a jiang tian anui ri le a thu soi vel chu hrela tialin a demon power po ma in ron chuak ve ngal chu ta zoi te in lo hruai son ro ati sapa avai khat nana demon power in sil na zong chu phel kim vekin ama demon om po lo hlim kher mai ti chuan a demon true form chuan aron lua maka a moi rem hle an jiang tian po lo meng phok zokin a blade tam takin ron kho ngal ma se ngai tu na mang chawin lo ti ding veka a met dak le vek jiang tian tlan che tum churang takaman le chatin a pot nai le saka vom phei chorin a du to ke ching phar ta lop mai tha mai ro atum haulo a du to ka sop hnuah chau muang changa da that atum chawani chuta chiang lu tukina pele sia jiang tian aleng thui rem kher mai chen nan pana demon full power ron mang sawin demon king pasari te po khan anlo hual le thapa tun chum chon vine blade pakhata theu hian chang vekin anunga blade pok pakhat chu ban zala blade pasari te chu vai dar pop chu hlom khata in siam le vekin chu full power chikhat 7 blades into 1 tiani chu ta avai ngal popa ma se misual van ni na lakal tuang tlat jiang tian chu a master niom tak pakhat hian alo chan man ma se a banero a chan pha thung an blade pon ma zona om to phot chu a sudar veka
pui tak hi ani jeng tian ron chan tu pa chu hun tian Great Devil King alo ni level 6 line ni ve bokin expert ani nge ni lo ti ero a hriat lo an pia loka Great Monk of Jiaolin Temple level 6 ve tho por lang he mong le hun tian te hin mel ma ni om takan ni an chana chiat tak ema wangin hun tian pon jiang tian in saseng pui wata chu mong pa pon zui chen nan pon alo thlir wang wanga a top le tarini